Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung siang ke baraya-baraya Abah, di ujung siang ke dalang cilik iki terus rupahan ke Abah ya sareng ya wargina teh ya Yudis saya Abah ditendian menuju perakitan wayang Semar Bali versi Bali ya pada di Sinjangan. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Pasang dodot
beres beraya ta ye ke Made Panji nih. Made Panji ini wayangnya sudah selesai ya. Made Panji ini mungkin besok lah dikirim ya, besok dikirim tuh. Ini tinggal dikasih tuding, belum dikasih itu apa kantong sakti. Supaya kantong pasang tuding. Barnya coba. Kayak bah nganggo anak nganggo cincin gitu nu bulet nih. Aneh, Ini naon? penuh paralon. Kantong hungkul ya. Kalau yang kayak saya kagungan Yudis kita kayaknya wayang nama atau keren ya itu. Oh ya, Servis. pas di servis ta ya jadi ya pesanan IT ya ta. Nah, oh Wala itu dicanak itu pasti. Oh, baraya-baraya bah ya Semar versi Balina terus beres ya, versi Bali sakarasan di Tanjete kadongkapan dalam cilik di Tanjung Sari ya. Dua nana ya hobi kana wayang ya. Salam kana ka dalam Alpan anu aya di Cileungsi. Salam Salam ke dalang Alpan anu sami dikaresep karena kesenian wayang golek. Salam ti abdi Diki Ramadhani. Jayus ini serius saya sok Salam kaya. Salam ke dalang Alpan, anu aya di Cileungsi. Noya di Cileungsi, Abdi sami abdi sami resep kenal resep eta di wayang, iraha tu bari ka dia. dahal abadi ka dieu, Bang amang Tak itu sauna ka dalang cilik anu di Cileungsi ka Cek Alvan. Salam sauna teh ieu ti dalang cilik nu di Tanjung Sari aya kedua ayeuna sangat-sangat hobi kana wayang. Anjeunna teh ngareparasi Gatot Kaca sareng pesanna hiji kelakuanna. Ka baraya-baraya Abah anu ngorjogikeun
hasil karya Abah katanya WA di Facebook aja di IG aja. Sekarang kalau menuju dia lalajar di YouTube Abah, semangat terus, semangat ya Ki ya. Siap, Pak. Semangat siap tuh. Kalau minat belajar mangga kantong nginturkan nomor WA anak Abah. Pas itu pengitun beraya-beraya Abah perakitan Semar versi Bali dicakap kenalan kita di Abah pada itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.